Voin Khan Troy Bialtu MLA Professor Tlawh Minister Chona Bial Chung Selling Khu NH06 Kong People Tlang Chung ko pakhat chen na in Thiahsak tak compensation chungchanga harsat na tok chu Tlawh Thil Thendan sang te khotlang hroi tu te le ram nei tu te ba ka aizol DC office atangin pujon lalram tuna SDC P Malsom Shriat Zuale Thingsul Thlia BDO le NHIDCL how to nen soi hoba punite chuan abial chunga heteng harsat na tok anom chu poyati thule Thilom dan sang athirna atangin CLA tele ram nei tu te thule la ahun taka in mu ton saklo communication gap awanga hetiang thil lo thlengta ni a hriat thu asoya ram nei tu te harsat na to mek chu arang lama chin feldan ngai tu pui atum thule sarkar how tu dang te po soi pui atum thu ram nei tu te le kotlang roi tu te a hril bok ani Troy Bialtu MLA Professor Tlawh abial chung Selling Khua in Thiahsak awanga harsat na to kan chu poyati thu asoi Rural Development Minister ni bok Professor Tlawh hian Voin Khan National Highway 6 kongpuin apal tlang selinga chung ko pakhat chen na in Thiahsak tak hi Tlawh thil thendan sang te khotlang shwai tu te le ram nei tu te ba ka aizol DC office atanga kal SDC pujon le ram Hmunah thingsul thia BDOP malsom shiat zwali le NHIDCL ho tu te asoi puya abial chung hetiang harsat na to kan chu poyati thu soin thilom dan sang athirna atangin Competent Authority for Land Acquisition le ram nei tu te thu le hla ahun taka in mu ton saklo wanga hetiang thil hi thlengta nia asha thu asoi Professor Tlawh chuan ram nei tu te harsat na to chu arang lama chin feldan ngai to pui atum thu le sarkar ho tu dang te po soi pui atum thu ram nei tu le Selling khotlang shwai tu te chu ashilani Selling khotlang shwai tu te le ram nei tu te chuan an Bialtu MLA in an harsat na ngai vena Tlawh ngal chulom thu an lo shila an harsat na to mek chu chinfel thuai an be sei thu an lo shil bok